Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A vendima vaise xeneralizando na denominación de orixe Rías Baixas e a adega Mar de Frades non é unha excepción. Aínda que os primeiros traballos comezaron a finais do mes pasado, a día de hoxe teñen o 50% da uva recollida. Arrancó con el vino base ya hace tiempo, el mes pasado, y llevamos un proceso largo. La maduración está siendo muy escalonada, no hemos tenido apenas lluvias, salvo un día que no ha afectado demasiado a la uva y ya llevamos un 50% de uva recogida. Entonces el balance que podemos hacer es que la calidad de la uva es excelente. A primeira uva que entrou en adega dirixiuse a elaborar o mosto base dos viños escumosos. Para isto escolleron algunhas das parcelas da subzona do Ulla. El planning fue que para elaborar el mosto base para el vino espumoso sí que seleccionamos determinadas parcelas de Ulla que tal vez ya estaban más verdes y tenían ese punto de pH deseado para este tipo de vino, y después volvimos al Salnés. El Salnés, sobre todo las viñas de la costa, son las que maduraron antes y las que tenían muy buen contenido de azúcar, que nos dará un buen grado alcohólico. Este xoves Mar de Frades realizou toda a vendima de Finca Baliñas, a parcela que se atopa pegada ás instalacións da adega no concello de Meis. Con esta uva elaborarán un viño especial que leva o nome da parcela, un viño máis maduro e máis fino. Hoy estamos en Finca Baliñas, una finca muy especial para nosotros. La vendimiamos en un solo día para que podamos procesarla toda junta y hacer ese vino pues tan especial que criamos durante 4 años en la bodega. Buscamos la complejidad que aporta una maceración de ollejos, que es lo que hacemos durante 24 horas a través del método Ganímedes para conseguir esa extracción de precursores aromáticos que después perdurarán a lo largo de esos 4 años en bodega, consiguiendo mayor madurez y sobre todo finura para el vino.
En canto ao calendario que se plantexan, a adega calcula que as tarefas de recollida prolongaránse ata a vindeira semana, principalmente pola maduración das parcelas da subzona do Ulla, que está a producirse de xeito máis escalonado. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene tenemos parcelas grandes, también nuestros viticultores pues están vendimiando y sobre todo la maduración en la ribera del Ulla está siendo muy escalonada y preveemos que hasta finales de la semana que viene no va a haber uva que haya finalizado su proceso de maduración. A medida que entran a adega non todas as uvas son procesadas do mesmo xeito. Influirá nesta decisión o destino que teña cada liña de produción en función dos viños que se elaborarán con elas. El procesado pues es muy diverso, ¿no? Porque tenemos muchas partidas que van directamente a prensa una vez despalilladas, tenemos otras partidas que también se maceran y están durante esos 24, quizás solo 12 horas en contacto con los ollejos para después pasar a prensa. Y por último tenemos alguna partida muy específica en la que hacemos una maceración de burbas. Extraemos el mosto, prensamos el mosto directamente, pero en vez de desfangarlo, pues lo mantenemos durante 4 o 5 días con sus burbas para conseguir también mayor complejidad en la boca. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus 2 materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus 2 modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Aínda mergullados en plena vendima, Mar de Frades ten moitas expectativas na colleita deste ano, sobre todo porque, como explica Paula Fandiño, a uva está en moi bo estado fitosanitario e acadando uns excelentes niveis de calidade. La valoración es muy buena, porque la calidad es excelente. En general, tanto en cata, la propia uva, los sabores, como el equilibrio que tenemos entre la acidez, muy característica del albariño, y el contenido de azúcar es excelente. Si hablamos en cantidad, algunos viticultores pequeños, la cantidad, pues tienen una cantidad importante, pero la media es que la cantidad no solo es inferior a la del año pasado, porque tiene que ser, sino que es una cantidad media con un rendimiento medio de 10.000 kilos por hectárea en el viñedo, que es la que debemos tener todos los años. Para compartir a experiencia da vendima cos seus seguidores, este ano Mar de Frades decidiu abrirlles as súas portas. Dende o inicio da recollida da uva, todos os que estean interesados poden participar nestas visitas a pé de campo na adega para vivir en primeira persoa ao final da campaña. Sí, ofrecemos esa experiencia de compartir el trabajo de equipo que estamos haciendo en Mar de Frades. Entonces abrimos nuestras puertas, por supuesto que si están abiertas para todos nuestros viticultores, pues también están abiertas para todos nuestros amigos, y a las 7 de la tarde lo primero es empezamos con una cata de uvas, y después de la cata de uvas pasamos ya a enseñar todo el proceso de recepción, de pesado, control de calidad, clasificación de las partidas, para después pasar al procesado y finalmente catar los mostos, tanto desfangados como sin desfangar, y ahora ya incluso en fermentación. Chegado xa a recta final da campaña, dende Mar de Frades explican que foi menos complicada que a do ano pasado, aínda que recoñecen que houbo momentos complicados como as chuvias que dificultaron o momento do callado da uva, pero o importante é que unha vez máis a colleita chegará a bo porto en Rías Baixas. Bueno, la campaña no fue tan difícil como del año pasado. La viña creo que fue más agradecida, o las condiciones meteorológicas no confluyeron para que ese miedo escénico que le tenemos al mildiu nos atacase tanto. Sí que tuvimos otros problemas, como fueron las lluvias intensas, como fue el cuajado del racimo, que no fue tan compacto como hubiésemos deseado, y después vinieron los
calores del verano que provocaron una maduración bastante lenta y que la calidad de la uva hoy sea excelente. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica de Areiro, acaba de publicar unha nova información fitosanitaria para axudar os agricultores no relativo a distintas pragas e enfermidades. Desta maneira, ante estas primeiras chuvias de setembro, os técnicos provinciais advirten que se poden producir problemas nas viñas máis tardías, pois aínda que as temperaturas nocturnas xa sufriron un descenso, as diurnas seguen a ser compatibles co desenvolvemento da botrite. Por este motivo, recomendan aplicar un tratamento cun fungicida natural nestas viñas dirixido aos acios. E no caso de que se opte por non realizalo, pero de restar aínda tempo para a vendima, lembran que seguen sendo convintes as operacións destinadas a mellorar a ventilación. Ademais, Areiro desaconsella eliminar con tempo húmido brazos de plantas e cepas con síntomas de enfermidades da madeira, xa que podería haber maior densidade de esporas no ambiente. Tamén aseguran que neste período apenas observaron manchas de mildio de maneira puntual en plantas testemuña, sen tratamentos que non sufriron de foliación total. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O Goberno do Estado destina máis de 10 millóns de euros para programas de apoio ao sector vitivinícola galego. Así o anunciou o delegado do Executivo en Galicia nunha visita á bodega Atis, na parroquia meañesa de Dena. Pedro Blanco explicou que estes fondos do Ministerio de Agricultura serán transferidos á Xunta para impulsar medidas dirixidas a fomentar a competitividade do sector. E estamos aquí como Goberno para apoiar, ni máis menos que o sector. É un sector que é necesario apoialo, que é un sector do que o Goberno de España está absolutamente volcado no seu apoio como sector agrogandeiro e, polo tanto, apoiando con subvencións e con axudas que están plenamente cuantificadas. Así, máis de 3,6 millóns van dirixidos á reestruturación e reconversión de viñedos, co obxecto de mellorar a competitividade do sector, diminuir os custos de produción e facilitar a súa adaptación aos retos de mellora ambiental no marco da nova política agraria común. Do outro lado, Galicia disporá de máis de 6,5 millóns de euros da segunda convocatoria de axudas para investimentos da intervención sectorial vitivinícola. Van dirixidos a mellorar as instalacións e as infraestruturas vinícolas, así como os instrumentos de comercialización dos produtos vitivinícolas. Máis de 4,6 millóns transferiránse no 2025 e os 1,9 millóns restantes en 2026. Para deixar claro que o Goberno de España vai estar sempre ao vosso lado, porque creo que levades ni máis ni menos que o nome de España con produtos de alta calidade, con produtos un valor engadido fundamental, é dicir, por todo o mundo. Falamos de que estades presentes nas 4 continentes e, polo tanto, eu creo que é fundamental que o Goberno de España vos apoie. Polo tanto, aquí estamos e aquí seguiremos ao vosso lado para o que precisades. Ao mesmo tempo, Pedro Blanco lembrou que o PERTE agroalimentario que mobilizou na primeira convocatoria 54 millóns de euros tamén financiou iniciativas empresariais das que forman parte varias adegas galegas. Concretamente, o proxecto Graperte, no que participan Martín Kodax, Terras Gauda e Viña Costeira, recibiu achegas por 5,2 millóns. A segunda convocatoria
convocatoria abrirase o vindeiro 19 de setembro con outros 300 millóns en apoio do sector, dos que 100 van destinados a subvencións e 200 a préstamos. Perda do Agro, que na súa primeira edición deixou en Galicia máis de 54 millóns de euros, un Perda do Agro no que participaron un montón de bodegas e, polo tanto, creo que está axudando ao sector a desenrolarse e a enfrentarse ás novas necesidades e a ese futuro tan importante que eu estou absolutamente convencido, unha vez que nos explicaches o que aquí se está facendo, que é un futuro prometedor. E, polo tanto, tamén viña un pouco para a parte de apoiar ao sector como Goberno de España para explicarlles que o día 19 de setembro abre o segundo PERTE do Agro, falamos de 300 millóns de euros, 100 millóns en axudas directas e 200 millóns adicionales en avales e en préstamos, polo tanto, eu animo-vos a que participedes, porque efectivamente outras bodegas están facendo ni máis ni menos que están favorecéndose ou están vendose favorecidas. Por último, Pedro Blanco fixo referencia aos 25 millóns de euros de apoio a Galicia a través da intervención sectorial do viño, dos plans de resposta á seca e á guerra en Ucraína ou a través dos diversos programas de turismo vinculados ao sector vitivinícola e agroalimentario. Falamos de máis de 10 millóns de euros que acabamos de inyectarlle ao sector, outros 25 millóns de euros que se diversifican en axudas contra a seca, contra a guerra de Ucraína e tamén, motivadas pola alza de precios de enerxía. A visita de Blanco á bodega Atis produciuse en plena vendima, momento que o delegado do Goberno aproveitou para poñer en valor a calidade dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, destacando o peso específico da comarca do Salnés nesta DO. Agradecido pola visita do delegado do Goberno, o subdelegado e o alcalde de Meaño, preocupados pola campaña, de como está indo a campaña da vendimia este ano 24. Bueno, estuvemos vendo un pouco como é o proceso de entrada e selección de uva, estuvemos vendo un pouco as necesidades ou os criterios de evolución que pode ter a zona de Rías Baixas, neste caso a zona do Saudés, ¿no? Como todos sabemos, Meaño é terra de viño, sempre decimos, Meaño é terra de viño, ahora xa decimos que Meaño é Gran Cru, e quizáis o Meaño sea o concello con maior número de bodegas ubicadas aquí, bodegas pequeño tamaño, mediano e gran tamaño. Estamos en plena vendimia, a colleita parece que é abundante de calidade, e de novo agradecer que promocionamos e poñamos en valor o que neste caso é Meaño e o albariño, que ten que ser, máis que un produto, ten que ser un elemento dinamizador de toda a comarca. Estamos empezando unha vendimia que parece que ten unha boa perspectiva, parece que vamos a ter unha boa produción e además dunha calidade excelente. Por lo tanto, eu creo que estar aquí no Salnés, onde ni máis ni menos que se produce o 70% do que é a denominación de orixe Rías Baixas, estar na cuna, efectivamente, desta denominación de orixe tan importante. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Se hai un momento fundamental no mundo do viño é a vendima, un proceso que na denominación de orixe Rías Baixas se desenvolve dun modo tradicional, totalmente a man. Ver e vivir en primeira persoa esta experiencia única converte a ruta do viño Rías Baixas en protagonista este mes de setembro con actividades específicas. Por unha banda están as que propón esta asociación sen ánimo de lucro, coa súa xa tradicional cata de vendima en Pontevedra, o próximo 27 de setembro ás 8 da tarde na sede do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. Doutra banda, serán as propias adegas as que abran as súas portas para poder ser visitadas neste momento tan importante. Facer visitas especiais en vendima é posible en Rías Baixas. De feito, 4 das súas adegas asociadas permiten ao enoturista vivir a vendima en primeira persoa. Son na subzona do Salnés, Paco e Lola e Mar de Frades, mentres que na subzona do Condado está As Laxas e na subzona do Rosal, Terras Gauda. Nestes casos, os visitantes poderán participar do momento da recollida da uva, así como presenciar a súa entrada en adega e todo o procesamento que se realiza dela. A estas propostas súmanse outras 18 adegas que realizan as súas visitas habituais tamén durante a época de vendima. Así permiten ao visitante poder ver todo o movimento que hai durante a recolección das diferentes variedades autóctonas de Rías Baixas, percorrendo algúns dos seus viñedos, vendo a recepción de uva, o despalillado e, como non, rematando cunha degustación de viños.
Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeo no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba Pontevedra.